eyo baby pa ne no na ekọ wi akire kra no a osase me dia ma me lawyer enu ti no ye ne lawyer bi so bedi nkomo ewo dwumadie we so na ono so lawyer no a wo dia ma no ene be ma no instant justice ewo Sompa Asem Mpe Nipa anya asem ketwa enu ti no koba bia ntwe be wo fidie no na ka kire obi je woni ho no ka kire ne se ba bia waduro bia no won pe Asem Mpe Nipa enti efrise ene ye obi ka kire asanteman ye obi ekire asanteman no so amba pa wosima edunum wo dia asanteman ajatum na bronya bosome no opepon bosome no January bosome ya iwom no February ene ye February nye January ya yeko ene ye February ya tiatom ekoba bi foforo ne no timi se weda no aye foforo kra efrise ya asem obra sama bibia boko de fosho be manyankopo adaroma enya boko kra na ye kodan wan obi be she Ghana ye ni ba bia o ni Ghana mienu o Ghana baako se koyo ankoyo utim ni nyina na ahweyi ni ye ni brebone efi wa kwan se wo ye sa wo betra Ghana ma hoto ye koso de obi ani ho a obetimasi na kwan se wo me na mema hayeye me na ma omoboa wo fight kwan ya so a ofosu ansa na obefa fo ma de bedu so run about no gwata ye dede ye nim hayi sente wo ho aso no bi e da ye transit to no koko wo no bi ton ne mo ti Nyankopon na na ehwe so because once na wosisu a wo de kwakusia ije nyame na edom ye se nyame a ekeye nyina ya letisi anko bi abewu na emu wanwa se covenant ba ye short ase an Ghana 7 pedua amfa na kefa ha ofosu ti nyame ene dum yen se nyame a Ghana de kiasenke ne mmom wari su box so wi su box tra Ghana ha ofosu wankasa beboa one ubeyi anibere 2 ubeyi sesebe me pese me yese wi yifi wadwim me pese me chen wi wanya sa ni wanya nsam keka ofosu wanya nsam keka Ghana ha untimi ntama hanya odeda itiko anim ne yi anibere ade enya odia no emfa nkoka se wodia ne yi anibere obi anya sika wawu agya ho kwase bia kunu short obi anya sika kwase bia kunu obi nso nya bi wodi nyansa wachema manaye ne de son edofo se wokwa yi ase a wobon de ono sabia yi no amo antua sika pa no wana gina nipa ba ya yente ase do obo kana oye yi no ana oye yi no otewo because adwenwe na nemo de wan yi sika no na yi no o enjoy pa so mo adwenwe o fine e wo Ghana na babo wo okay the nation sanka obozo me wadin say class 1 table so if it was a show for pass ya ne mo wadin sa okay because of boni o mo din so nti bibia be boko Debi. Me nwa no kwaku. Pressure na ekwan beda ye ho. Akufo na ekwan beda ho. Ahye ofo mpaso mpaja nyanya bia wako oda. Ka dike mpacho mani nsa carpenter ni oye wada hoda. So na ye mpa no. Na mi busa se wankasa na de bi wo ha. Enama ye hwene ye mfa ye se nche. Wako hoda wo na me kire wo se. Me ba me kire wo se. Carpenter ni oye ahye ofo mpa ye me wo fa ase. Enti mesra ni bia me zo aye mpana so asem na the boat bubum ana normal yi ni bia o ma ga na ye o le hono buto filitiro eti wa me wo so said o sika asem no de miam sheme in fact miam sheme so bia me firi ni nkomo na o ye mbe show agwa bi onya ka o fa manyi no ma fa wi ase pen ni na fasi ena kwa kuna dia sipreko tina na mpe wasem no ena de wan won pa o de wa msi judie pa na wakasa ase mo kwa so wan oh yeah wa ma fo etieme obia be ka se de make an right Dabi na ofalumba hono akohoda se do si busa wa ko obia ka jo se me ho den se tura konkrom pa jo wa ko bible mu da oh chakoku de ani eno de so obo da ma ye mpa de me so be na ho de na me tse se wo se eso de che ko manzaro lati eno na ko ba sa hye wo fo mpa no carpenter for me different na yeah ese mpa ya ni apa na e o mo mpa de fo be so nkura wo so nye papa wonto o mo na ekoto fo mo di ka ato no hoto so yesta mienu miensa wo so hu ze ti apa na wabre papa na mo se wabre adwuma wo ada mo de wo ye adwuma wo ba bia mo kesi ne hu o ba be ma na o de o ba ko hotel na me fu se kodi biti ba na me ti adum enti minimum angaza na me fu se nkomo no de asi o debi o tin se wasi ne bo se
o kan panasem no no sa be kase omufom da bi amen jose bibia mo odin se me na makande o se mi dimi ni ade ni gomi o di azela se me ka se me wo de se class 1 table and wa musa wa da bi na ho de me de kwa edan o de class 1 table de se nya ko class 1 sa ko nyan kura ukura unkom sa unkom ntumpa wa mu se mpa de me nji edo do ho sa me ne yabuza mkwan ze ko aku na o se nya asem bi sa fa ko nya se me pa le me nya no o mba ni mo de anan se mo kwa se mo go agwa no do ti asafo me tinya me kan unim se stadium de oben down o me bend down na me nko hoda me nim se den metro sa carpenter ni ko no apusu na de waye ne mono no agwa na o de oba ne ko hotel ho no o muduro na oba no ne di animu ana o sha na oba ni busa be man se na hotel number be na abeje o so number 3 o se dabi o mpa ne Dabi hon pa nye. Room 3. Hon pa nya. Be man na tia kwada so. This is how you feel. O so de me so hon pa nya o party masem. E bi na gwagwai. Gwagwu me da se wa ma jemi se. Awrani zo ni pa bia wo tie na onye obi akese. Haye Sompa Asem Mpe Nipa. That's it. Oko YouTube follow Sompa Asem Mpe Nipa urade nyankopo be share your kese Facebook uko radio so 93.1 o follow ne sa bebo na ye nhira nkofo ibridi da so bisa ofa na je wo hin tie sere Facebook for ya no mama inkakom o motima hunu ba bia mo ofa wona adwumadie no akotote na maye animre ye wonsam de madasa nya tena se jiji dem sa brofo krama na so won se ne ma ekoso enti bibia be ye find ya maye nipa ntame chuku na o mon twɛn na ne ma enko wano go so ma hena na akwasi bu so mpra wotie o yotumfo bi twani sa so na ma me anita wotefe tum bishop recondos man on ne ba kwama na o mafidi da na ke adu gas and oven wotie yen ke adu asem na make wotie o ogusi wotie ke adu gas and oven on the channel wo fa do me no wotie o ke adu tie o ya Asem Mpe Nipa chairman yeah already jan ba na what done say dinam zi wotie o ayo ya no wo fa no be pa no ma do me no kwa okay dia santima jatum producer ni di dwuma enkwantabisa Isaac na dawroma enya bi ebesemo enanwumire ukọ MC ahọ a Kevin oyata oho sa enana yawo omo eboy chidom papa enanwumire enya asem keto akra na ukọ Sompa TV ososo a ekoba jesi sempremu bema oni David omo yo mafom de ebo Asem Mpe Nipa Rashford Sompa de ono na esiu Asem Mpe Nipa omo boy chidom enanwumire ka kire obi omo nyina ka ho ena so enanwumire yeketeki no ye baba be tunu kutu chaka na ye de ama ewiaseman enyina efri se ye soma santima ni asom ne Sompa ni asom Ghana ni asom ne Sompa Asem Mpe Nipa ye bota ye kese ye pa no kofro bofum pa bema asukitu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifosuo mi nam tiadwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so do driver ene to kira nko a ena menenam kansampian wose kampian ye ko ede akoye nim ena futu sam no ye tietietia wode se aboa kwakuo kon na ukọ asante nwomanimu a ubie mfinfin ho a ene de me de ba no me ankasa na wie na me dawa ba mitim na ye me de kwa ene futu sam no ye me de ete se wo no o se de wodi akiri no osua dudi kan enante wa asante nwomanimu de odi akiri no osua de odi kai enante enti ekoba no sa de automatically no yemusa ye ho se de odi akire no esua de odi kai no nante de a na che se de odi kai no de na onim de pa muntie ni ye pa de odi akire no sua de odi kai nante wa abrabom wa asetenam wo suasua no enti metumi akase de odi kai no de na che se onim de eno ti sa asem we makana fidie we so epen se nananum ebinom enwoma bi omo ya ensre emfra ewa santimam ha no ya na me ka kiro mo se de odi kai no sabia ku sabia nyado omanfo boni din papa
na ya tagene se wo nyanyansa ni King Solomon na ya se wono ene krobia asante kotoko hene nyam kese asante mawura se wona di sananim na nananom edinachi dia na se wo musua ne nepa bi pade a wono onton sase mienu onton ba konsa nton kan obi ho eno ti se sante hene krobia sante kotoko hene wono ena edi sante anim twasa no dia ye be se nananom se omu esua no dia omu sua ne nepa nyina metaka na fidie wi so eno e example a medical ede abie mafutu sem no anim eno ti odofo eduru baabi a wankasa no awudi ekai ewa abusua nimu no wankasa awudi kai ewa adwuma nimu no wankasa awutumu sesa adwa no ye de ahye wonsa no odofo oye amana ye fem ma omu di akire sua wana sa na maba bete no asante ngumanim eno ti empempi no abusua pani woni ye de abusua na jawo adia bay ena wo ye amanchirima ahwese ye wo fawi obaye no obeye abusua no kama eduru wo so wo de ntoton ena aba eduru wo so ye beye ye wi sika obafa ni nyina ye beye ye wi wo se abusua na sa aboka na wudi abusua no fa so nyina ebeduru baabi utimi se sika bia abusua no tribi kura de afira manone aba se yemfa hwe nkoda e wo fie no abusua pani wudi eno ti se abusua pani we no wono na di kai wono di abusua nanim eno ti nchirima e baba abusua no ana adwuma na ye wo mu no wona wo ye pani kan difuo eno ti a leader my example dia na wo so obo abrabo konkron se de be ya o manfo adi wachi no betumi asua wo eduru baabi ekoye suku ahodo mu a utimi se class captain wo ye class captain a e wo se wo ye ade bi ma na ye feu wo ye school prefect ye ade bi ma na ye feu wo na wo ye kirekire ni pani e wo suku ni mu na so nkode wo suku nyina wo to omomo na o a teacher fo ekoye bia wo be daka eno ti se de odi akire sua de odi kan nante de a na mesre se won na yede o masi twrono ano wo Ghana mam hanno mesre se eturu babia sikadie no eya adoso eno ti de odi wachi no koye bia wo be daka eno ti yehwe ni ye se ye de bibi ehya wonsa obeye no ye ni ye efrise so obi di na ade agyawo obi di na agapade ma wo se hwe so a wakoye kandifo a okwa bi so ye na nkoda o mudi wachi nyina ensuansuan ekoba ne se wodi sikadie ebekwa adwuma ne mudi a wodofo wanhwe yi a enkoda ne kofiti ase so mudi bia adwuma na wugu no eno ti se ye de bibi hya wonsa de a hwe ne hunu se oye no waye ni ye efrise se oye kandifo na se koda hye wase de a e wo so obo abrabo konkron na koda no so atumi asuan ne sa yomunti no ena eduru baabi a ye hwe ni monyamfo bi ne de na sikro no ano se wo na wo betumi ayo onofo ne pa ewuo mu no ye man koda mfa nsuan wo ene pa bi ewuo mu wa busua mu ho no ene pa bi ewuo mu awa adwuma mu ho no se okoye dwaso a onna ye de mpanidi ama wo mo no eturu baabi enwom omo ye no ya na asefem na avreho pa enuti se ye dikan a ye nhwe ne se ye ne wo front no se hohwan a wanhwe ye enwom ekura ye nyina no ebegiagu enuti se ye hwe na de ekura ye no ye somu ye ewo adwumanim ewo ye dwaso ewo ye busua mu dia abusua pani meka kiro se ye yirim onchirewam se de beya enwom a wo ye no ebeye papa na kofa mfaso de ade abra busua no se de beya daachi bi no enchirima betumi abodin wo bodin pa enuti odofo ene de odi akire no ensuan se ankoye kura no ena futu semi embema watetre ho se semi ye kandifo wo baabi dia tutuo no ehwe de meye wo suame entumeje ni yie akoda no besua adwuma wo ho no de bayi ena wo ye de aboa no wo maame no papa nyina betu ni trin sadada wo ye kandifo adwuma no so omma onko wei amama kai ma sembi se ode wata ade mate dani no daada obekọ
ne koda ne sina yes o master we was o wo fa he ni so na master show group na chi senia no a nkoda no epon wo ho a saa brabo no bi betumi awura wo mu efiri se wo a wodi kan no saa wotwa to ho no wo mo achi no beba ba fa so no mo de asuasuan eno tie na anwumire masema meka kire wo dede wiase ma nyina ne se ye de ade hye wonsa se nkoda eka ho a mesre wo se bo abrabo pa ye kandifo papa ne nkwada na tumi asuasuan ene pa ewu mu no omo afa ene pa bone no meka kire obi bia da se ene pa bone bia wo panimu bia wodi kan e wo sabia ye twanum bia no memfa efiri se wanhwe yi eno ebema ewiase ene wadi chimhia eye me Osei Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omuna samwa yo Oforisuo me da se yemfa ncha kese ma yahwefo ne yetifo na bebe ni enua ba ya de nyina ya maame bibia abrewatia bebe obi anyankopon mpegya no na onsane ya de sonkoso munim se senete bi emfi ne nkosi wochane na de chen no na nyame aye ne nsenche bebe obi ano nyankopon enka no na mamenchia jaba free jaba jiware papa bebe obi a mechia pa na pram so nyene na mchiao Oforisuo bema ana topic na odi aba no me encha safu Moonlight Peter ni moto no se ne de anonso eye pa wo sua wa wodi achi nsua de odi kanante na ka se sua obi bibi firi obi ho a enye nante na wo ko ne kekenti enye ne nante no style bi a wo yi me yenche no ma bi mu ncha etiefo next time bi a wo yi sebe so ya pache no nche se de eche ne sre no fa sua nya no ne ye ka dipa okwa sebe wo twasa ye di na chi no ya na edru me bi a de wo twasa no so de wo a wudi na chi so ya na de odi anim no onim sa achia ti wo so a wudi achire no na wo so wo tren nti e both side emmom ni titiriw ye kase wo bi esua wo bi odi kan enanti anase wo sua ne ya eye ne ye pa bi a nipa ne sua ye ana wo ye abusua nim ye onipa bi wo ye legend wo ye ho hwia enye yie Oforisuo sasante wo kasa bi samampa ne to ne badin nipa bi awu dadaada enso ne ye kai no obi wo fi ho wu a asante obi wo fi ho no wo wu a nipa na wawu na oda ho no obekwa esu na nipa ni su no enye ni nyina na ye nipa na oda ho no enti na nipa ni su e de normal bi tete normal bi panimu bi a wotena fie ofa bi a wotena fie no nim the way esi toto asem fa ofa bi a wotena fie na wofa ne nya ni hafo no nim the way esi ka sabe ya de hye yam e kasa kire wo mu jasante kasa se odupon tutu a na bofre dai ahye nanan wan na ekwohye sa odupon na tutu no anan ye wabusua bi ho no mu a nipa na wote ase na sebe ye di ne ho agro no ana yemfa na nya hwe no eda wo bewu pe abusua ne timi bo ye wo fie bebre ho no mu a okwa enne omunya na nipa na wote ase no na nkenne a wawu ko no enne nka wote ase na oni mpe bebre no Oforisuo ne asante mamu ha no se nipa te ase hu ne so mfa so ena me kasa asem wi sua wa wodi ache no sua de odi kan nante ana sua na brabo sa na meka no se wo sua obi a odi kan na brabo de a ena nya na makasa nya ne nante bi enya ne niye bi emom enya nipa bi anso de sua ne nante ana sua na brabo sa no man me no wan hwe yi ade ye kan obi nti ase ena me ofa ase ana me ofa medi na chi no wo ye kromfo pa me ofa na medi na chi no onum sam obi num bi abusuapani e se bi di na chi no asem sifia wo kwa abeso a chisa anadwo nondu wo fra no kura na enye yie because baby owo no wo fra network enya dwuma asem no so asi no ya se chisa abusuapani wo ho abusuapani ba ya na ye ka chisa abusua wo kwa abeso a na se wo tukwa na wo ba bia twaso na bra abusuapani haja yen wo abusuapani ni ye be sire sa no ma wo ye kan eyem abusua bia hwia de wo kono a wodi kan no hwia ne nantia ana hwia na brabo abrabo be ne wo a wutie me no wo hwia
ana wo nso so aye ahua ho no so no ede na wo nso waye ana wo ye den enepanmu bi asabe ye fa nkura adwuma akura na ko ne de ase na hye nanan se chise protocol chise wo mame sika be 200 million sana mafa wadwuma ope adwuma ni nti wo si yo mate ne maame makopa besia e de abre pani no wono so ko mu no ne rank no se ne tie bia no onim homa tie huri ne ma ne ko baabi wono so ba ye pani no akura na ono ope adwuma no so de na obeye no wahini na wote so no a sabe na ye boni din no sana na asuma sitrase a anata ma ne wodi ade no wonde ne wonte se yo wo ba ye no woni mpefe se ade na wo ye no enkoyie me de bia maka me si wo hina woni dom ne koche no na wo hina woni dom so no check wo hwe ade be na ye nkroma eti sa wo hina ne wo ye sa ade a ene de wo bedi ade no na woni ho no ana woni odo obedi wade no esa na wutwato ho no eno no nam so enne sebe producer obi wu no woko ne de oba bedi na ade no ne aka kire wo hene se asase onyam na meton ma wo eye menwua na obedi ade na na me woko ye na ansa na me ba ne ton ma nti wo menniw enti magye enene se wo yesa unwua na ana wo fa na woko ye odi na ade no de bia me ka sase mu wagu ni fu ani mu ase eti de ka nyina ne se twasapa nante papa babrabo papa enkura ne wachire no enya nante se ye twasa ya nkura ne di wachi odabi wonne ye ne wabrabo a wo bani fie no ma yenya udi papa bi wo fie se ni pasuma se wo fa bi wo a enka nesa wo fa asama to mi ko fa sorry ba enya wo fa sabe mpredua se beba no na sabe mpredua sa waburo sabe agya ho na yagu nya no asam ne ye ka wahine a wote akonwa so ye wo kro bi ho no wahine wu ana wawu so many years enne ye da so kai no ye wabusua pani bi wawu enne ye da so kai no wo be kofie maame pani mu bi wo maame na wu enne ye da so kai no wo bi so wu ne enne ye di sebo ba ya won ko ne bo je de prayer tri wo ye trim we na we soa no saa soa na no wagye nkura no ma boso ya na ye kana soa ntie no soa wo edan bebre ni nua be madan ya wawu agya ne ma soa se mafa ye ka bibia che soa mafa because when my police for when him lawyers when him sepe court ko soa team nkura no ko mochro soa na bone mesh papa na ne ti eda sebe efunsuo mu ho kura ne se soa ti soa wo na wo da hoyi enti soa se na wo bewu look at this dia enkola no eja ma ne mo yenye di papa se me soa yi na wo te ase se me soa te ase a kesa no ma yehu ke hu ni sanka wa baba so adi achi sani bi na yeka na nye wo bi asabe wo kwa sabe ne nante a wo twe wom ana se sabe wo bo life bi sa adi achi nye no na yeka na mmom edin papa ubegya na daache unchirima continue say samampa ene yato ne badi obi ti ase yanto ne badi ba obi ewu yato ne badi eno na yehwehwe ofoso me daase okay the nation's anchor uzu be ma metia kedu na opanyini bi nso watakrade yesi ye frɛ no Sompa Asem Mpe Nipa so papa ni din ya de wadi akwawo but watching na ye Sompa Asem Mpe Nipa yeso pe program ya no timitina ho na wabusa omo asam ho fa ho na ye panyini yeso mu pap yeso mu kogo no mu mia bia pasa papa no ayesi woni tv ni kese pa kono tina de ho yeso ko na se wodi ato Sompa kire odi jashe no to ansa no ye firo enti Ewurade Nyankopɔn nhyira gya kwawo ebe no nwa se nwumire de ye den obehu ba bi efiri ba obete se mu bum di yes gya kwawo Ewurade Nyankopɔn nhyira wo fa me chia wo pa Ewurade nyo kese miriam wo ba bi na mu so bi promosa na me kra eni age because omuni ho a yeni ho na afi machia ke adunso awadi ka chia machia no tite ka chire fo no meni natem mo na wane se machia ke we ta de mechichirim kai enjan be njirimu wozu bibia be fine nyame tiase ofoso mi metu panyini bia afo se udi esenim udi abrabo anim udi abusua anim ndi ya adepa nyam na mbechiro nyansa se de wagimi na kipu eno a na ye de bi be yo
Ene na wudi sananim ana so de obekoso agimi any problem da wo bewuo wayi ase yenso ye begimi ye bon san wie ya na nsan bode ayera because ye wofa no sa wo twa ye no ye to aso ntu de ekoso twa wo sane sa na ko mituwe maka kira me ho se maya abofra manyini ya to abama president awodo bebira mo ma ba ko mahunu ni omo ye ntime da chi bia kwa mefa so bia me ba bedi president obedi me ba bedi a metu akotena mikuru bedi akwa na se ho ubo se cars saso be 80 new petrol say new ebe kumase na hwan na ekua se president papa okoyem so obato le tu kumase because ano mo ye hye petrol esa no mu twa ye no ye bedi so mitikuro ma adum kai de new yem biem obi ebufa so tia wa pe no akogina ade yo beto ne babus eye MP driver obeto MP ne babus vei cause on top petrol oni how bi asa even se petrol no na etokura no asebita fracho kwan ofaso nya sika no enye sa kwa na yenyina efaso nya enti sa na wutwa na mebo wa mane se mi metu ufo bada ye de abrabo nkodi ba akofo nsem ebi a wo ba benyi no di meye wo mpi na ye bi na be di me ba ho yesu ye behwemu ni ayo so ba bi pepe abrabo wo se ni a wo pesa afoforo nyama wo no ya wo nso ye sa afa ma won edia na ye do di sananim na so nwini wadi pa bia ho wo de wo nko aho na hia ho enipa ni hia enipa won twetweda kokọ wanim ye di wachi no eno ana yesua eye tiawa wahene ubedi hene da bia nipa wu na nakaso pa akora we onya kasa we ye mempna na wugigi wani mpe boy ya ota hu bewu e basa so ya anchi na ndi but ya monitor hu se na nakaso no obi twempna pe ne boy wu efiri he ye tua saasa no ye ebe wo eye daje na to brought me hia ni na sikani ba na oton ma ne pe enche se hia no beti anze ezu wu hu ba bi efire na nanda so te wo odi na konwa renkan eyesa yesua yebetwa tia wona na odi kan de chese wo wuo wo kwam ubekọ ebi kura na afiri ufie ebi na akodi wunu akuma bi zo no ono no side ye o ma me nua ba om de be ye wo zu njigafo eya abrabo untimi na oje tia ni a wo pesa afoforo nyama ono papa so ye panyi na wudi abrabo anim a eya ye sa afa ma won abusia panyi ni bi age abusia na boso sika ta ne hu se twom to mfa abusia ho na no wo fa ase awu nyame adom wa woten one ne yere na tie onye adwuma bia obai na managing kakra wo wu makoye yiye mu wiye ye mu boka 100 million ayiye na ba mu nya 300 million koyi bi ma ne maso o mfa mo brase ye de to abusia futum enkura mum na meje 10 million sa akora ba ku bi ma 1 billion de ye de ewo wiase 1 million o de ye de adwem bone uyi okay abusia bi kura minim no de ono atimi tenase mo ya akonta na aka chem say yiwu yes say yi ni 20 years ni sika mde ato eze nkura kura ewe no yi abekire mo tese utimi say abura na woni tin nipa no wonchikafo wo ma omuko school yesua edu ofa ye ni we ka kire wo da wo bewuo ada wo be yale bi bebo wato wo no ona boso ofro ase bia wo ma osuma ye nsuma opo obi do akọ hospital obi ma eye wo sa na wutwa na nkura ni nyina asua wo fie ho tu wo skapa ba yale ya dada mo bi amesrawo wadwon bone na nkura ni nyina apeke eno mo no dete boga akodi abrochie no osi abusua abaifo wantimi amu abusua ni bia sa na nkura na apeke ndie ne onsi abo wa ba fie nkura na be pagya kama sika wo mo nsam be ye bo wo fadian no ya bo ape wote wo fadian na bo afu enye so mutim na no esa na wutwa ye no eno mudi so pepepepepe obedi so adwuma panyini wadwaman dodo wadwaman dodo me pacho se de wusi bono no sa na njinkafo ni bedi so eya abrabo ni ani hunu no ene di adanse e papa ni batimi ko SS no akwasra no no aponte ono an ne bati penso se we na mepe me life pa na ne ba keka ma no asa we na guso sa o ma besisi so sa ne ebe ye won ni awo pe no ni awuguo no ni awususuo no ubetwa na brabom ono oje etisa na wo so ba nante na ba checha wo pa anye problem ubenyini na obatu ani behwe na nananum nyina pa checha eye wonante na no msiosiaye
ena wo kasa na na wadi kan aso be for so aworo so a oye panyini pa akro no ne apobo ndi ono kasa obo na ni prepre no aworo so se ne problem bi ha no enkura ne besu omo so nyina betwa wo ntra no omo so ebo omo ni prepre no omo jujwa ntro ni awu be guo no betwa minister ni awu guo no betwa ebeba ye nyina ye diwachi posi panyini ni awu guo no betwa ebeba etamo kam ye be wura tade na firu ni aka bibi so okọ pension ye do abetena fie na akora na wodi wachi na abe ye commander a wo faase for de be ye won ya de ye nkofo the same thing sam no pa no de respect him ono so na abe gina wo wodi the same thing be ye wo onno je na brabom mate enne na wota aka ho ufisa driver ni so ona ogigi sika ejina no afa bi ahyem no ate na hye obosem ejina mema awure mfisa wo ye nyina usua ka atwe no di na adi mate echina nko a baba be ye main driver mate foforo nso beba wo sa no a enkompreni kan makura be pay back no ejana mana teteko tera ni wo ya danye atade ye straight da uba unjitwa so half also the man no dey so obi dey house the be design won atade mu wo boa won to material da o na ma yiti ni nyina nia so we me ba mu ntibi anka ubehunu no na efra na atade ye hye nimu aya nse wo bu nkofo kokko wanim na korope na urade digya ato ne mani abeyire wa ankaza ni agye ne a wo de pam dade hye nyina afirimu na de ko wadwini nti unsusu ye nti hunu we na babua o okonfo nyame adom na akoma fa wo na nanu matuzi sa wo no mo pe na wo ye adwuma abro nko a ye ne na utwa nkoko akum wo fa asekora kan wa betwa ne so akoko ukuna to akone nkora ne sua adwombone na wo tirim no omusua da ache obekọ wona beka oba beka ekofa nipa foforo a omde bi be ye wo okay ye ja asam ne nkakakra na twa na wutwa no obi ansu twa sa ni bi pepepepepe omudi wachi so wo twa sa no zu nim zu wachi age a ono odi na jin gwaro wo ani anko ne twa sa no won ne de age o tie nyina be fa sa nim ni akoduru ba bia pesi akoduru awade nyanko poncha age du das mama okay wate anoti odofo se de wo sitro no ano se wo ye kandifo e wo ba bia hwe se wo betwa sapa na omo wachire so atumi asua na omo sua ne pa ewom nom so atumi ede abowombra empepi no ya na enkoda ewofie no ehwe se abrabo bi empanifo ebo no na omu edi akire eno tifie bi ho ne mu mpanifo no abrabo no enkoyi a saa na enkoda no enyini beye eno tie besere se yetwa sade a yetwa sapa na omu wachire so atumi asua 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 yakọ homa no so na yakọ yahwefo ene yatiefo so adwenkyira wo mode eba no oyenko enko yanim hello Ojo yey na amoni adwuma dase Igia ne donkin kuma so official taxi driver given about first you mamentia of Lumba Papa dia miskina mtuze oni mute so Lumba you Lumba na kama mimi wo mamentia ina kile bija students too dade dia ya na kama mimi pa wo tiasia ubewu buwu abeja ni wo so bla pa abeja ni ba ubo oja bla bone so abeja ni bone to ka bi ni ade na wunya edi pa ho ni me show su ni moji e bi aya na tamti wo bi gbo wo wuko asene so won fa so che do ti ase ade so go do e bla ka so na mo fa ni asu e ti e bi asu e fi abla bo pampi e de ni e mu free e de ni je ni free e je ni fa ni free ba yo ni ba bi zu wa ubo ni bi wa hwe sa e bo bo ti eku because abla bo ni eku e ti me free so for do e ti bi for ti abla o kwa bo bla pa me de ju fa o me be bua o me da se bi hello yeah hello yeah hello udi baby a free ke from pon ni free obo ho okay ni pana okasa ni ta so fo ana tie
Yo kasa a 3 year answer na kola ne ba. Ah, we bishop mo. Oh, na mission. So the okasa no amanipa ni bom so. Because obi bi no le bisua mi hu say masa di wu bia na ne na. The kind of that. Na mission no ka. No, okay. Hello, Oforisuo. Yeah. You make guys as you come on in I come soon. Mention your friend, you mamma, because I feel now a passy. Okay. It's also Yamisha money up the Pia of 57 crunches a mamma de Bray. Yamisha no a big of Funina. Now maybe a Kaka maker, Ediato, give up a lumba the Eniso. There's often been a kind was so dear, Abrabo Bia or born. You're honorable. In Yai Chrono or Ujina Uja, you know, not the woman in a say, a baby restaurant, Ubu watching. It is a Timona Macra, not Betty of a Lumba Kayan, Ubin Sobeba. It be a bit on 9 year war. Not it be a in Pafo. You know, I can the other year or more Moody Kano. They show Mr. Setty Piano, Ubin should be bell. Yamin Samopa near Pipia or Pukisama. Any conscious of who should not be. I mean, come on. Amen. Hello. Obama. Yay. With your question, do Western of Sefibuako. You with your question, with your Sefibuako for a child. I so come up. You, my main chair, but your phone account was here, and on my casa, and penny for any tea, or Mutin or Yansom. A few Benyans for you, boo and move and call Master. I no question. Also, Asem Mpe Nipa on the Aban. They say, will be a witty. A tribute, she had to do an imminent. And penny for the Cassia to Amatia, as a money, Benny Petimo, to chance as to be willing nearby, and sister of one. Because a son of my cartoon, or master, say, a bit women. Say no more year, and say no more year too. It was so bad, that was because the idea said, you penny team, it was 50 penny, but you penny was some actually Tima when you say about the tradition panel because of them penny for Naka, and you best put away a common penny for ministers, a band penny for service of your multitia, what them will send you as from. You can we say more the bomb of our babbit, let's see a member so bad at transfer. I no question. Almost almost send you so bad. Something for queer babbit, transfer babbit cafe. You're still a season when you're mammon woman, but anywhere there, or only general Cayenne, or a son of cattle, and no be so bad at us. Intimate Amato to our family, then go on come on, Amen. Amen. Hello. Okay. Okay. I get it. And I did to me, and then you're Munya, Yafafro, Obasaba. Hello. Hello. Udin baby are free. Hello. Hello, Pacho, good evening. My so Katachi baby are free Udin. Pacho, Mkasefi Takradi. Yet you. Pacho, Mkasefi Takradi. I yet your pa. Hello. What is happening? Hello. Udin baby are free. Free. Oh, technicians may have Mamma. Hello. Hello. Baby, I'm free through D. Hello. Baby, I'm free. Hello. You must say technicians very man my. Hello. What to make a? Yet you. Because of you, okay.
Yetio, would you not so far? Many Japan, put your money on fire. It does say. You must take a part of the tournament. Look at first, you could say, one joy in one. So be a fed my, if you not fed my papa. Then you say, I saw phone call. As not any, if you are more than you were here. We shall tell you, so you are down. Comfortable. The Korea said that we don't go for Roman Tracker, and the two bosses are not moving the team. We get a little team inside, it's very. Now, there's some of the team that you have the second bar. A better second time. A good bar, only you figure on you. Look at the moment singing our crowd. Let me show a no more. A gaining and said, do, they will never win. Over the movie. The baby, the boy was saving you. Nobody should have come over any town. We are in trouble. This is the army. Amen. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Pastor Medin the Joe, me free, so I'm here. Pay for you. Yet you. And then you made the Macasapa, me and Yaji. Yami Shamapa on Yamayamai. No, okay. Hello. Hello. Udi, baby, I'm free with mammy. Radio no coffin. Yankaza. Okay. Papa, but you say Kitano. Caruano. Luciano, no, I have Hello. 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 Udi, baby, I'm free. Open here from the Kodu. Kodu free. Free, Bremai. Yentio Kodu. And a Macasa Papa, Yamin Shamo Papa. La Papa, you can't see me. The Mania Japan. Sir, or you be back. Over to say the assassin in the Atoma. About a short time, or you do quite a baby. Oba, you know, I couldn't wait to Florida about 40 years. Now, hearing and Yamia Domna, who took she was here. Oba, and also Uncle Former Chiao, and Chiano de 5 million, or Mojaba. A free plot to know, also a best sign, a best samawa. This is 1 plot 400, 150, or the quarter handed, or side the call 500. As it was, I go 800. So I find a mark. Can I count some? 800 say 8 million. 800 million. 80. Yeah, 800 million. 800 million. 800 million. A bomb, yes, a bomb. Oh, a bomb here. A bomb. Now, quite a way, you need to fast one. It has a yes, I'm yes, Papa. Hello. Hello, Master. Good evening. My Joso Katachi, baby, I'm free with you. About free, I was Antiachum. Get you. Oh, my other and program, me read that, but Yaji on the pa. Yeah, the son of what kind. They must hang in here because as it you can issue actually nanti. The dear case, you can nanti. I was Japanese son who cut to a man for life. Japanese body and I'm with Masa na manager program pa because if you are going to from come down pa. Okay. Na me some pa, ya mo chese ni mo because company for no mo eh. Ade ba ko no atwa mani family no. Ade ba ko no atwa mo na so aba so na bi pa kuma ba mu ya dia de e mo Ghana. And you be you for the program dey the papa na o me ka o do ka sa o cheno. Ni me di de all the Catayas and actually, Master Obaro. Papa Naniati, or Kanya, the Domini, Papa. Or who keep Praga, then I will yet. Who kept we are in our way. Namishamopa, right? No, okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. If I go, the 20 hours, people will visit the Dominican. Such a domestic for you now, yeah.
Madam for me or your friend Kuima. Yachi and a mum or Batamanka. The bomber pass up with the media with Kuima. Make a change that you make a cram of you out with you. A year, they are paying for the year, prayer, you see, Mono. Nema a part of Muchapo on a breath. A son of Muchapo on a breath of a horse. And so, I have the one year now, when I pass this company for a time there. And a papa. And she, Madame, I say, okay. That's when I start Madame Boo, the friend of okay. Okay, Yako. I am for last one, okay. Hello. Hello. Udi baby au free. Maybe I may be on free takade. I may be yeti o takade for bomb homo pa. Yeah, I just say engage pa. Okay. I will do a bananchia. Okay, ahani adu ofre no enyina ebesie na se de odi akire esua de odi kai enante dia empempi no otu ani mpanifo wo fie na wani kosi wo mo so sa na sante bewe no ekire eno ti ye besere se won na ye de o masi tworo no ano no wo mo ye de bibia hye o mo nsa no empempi no mo nyanyoma esefata se de be ya won na odi akire no so ebetumi asua na dachi bi no so mu ni ho a omatumi aye amano aye fe na ye ko ede akoye nim ye wone pa ede mamo ewofie ha kama pa ye ko computer so adwadie emra sisi ya Abode ade tinema ma wudutu no oba mi tini kura so wa wudutu ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti be bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wono ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so problem there senior o see dank proke okay so wonu dank proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha mo ndro ba ke friend danke ba tonic woni ma bi o mi npa na se na mtumi ni na na mtumi dan so mi ni ebi no we no o chale me taibo pa sa sia dan fight to care no so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Mujame na muja nko na afi esefifi meto ntimi kura mfa meto ntanase na so mi hia dan fight to care aboa me pa yini na run my team madame ho sine fifi ti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe die nkrato yi atu yo enianu ne adofo no a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pe no wo ti faako no kebe ya ka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase a e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo ana se e ye boafo edien na wankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma me gina ha tumilika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na twimuni nyina na me ho no asem de ne se nya asore eye canceling nko a otwera powo hunu se yiri ya tafu be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mahunu na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko priwuti wiase ewu wa hweye dum na wudie ne be down age o japade ana bibi ewu ani bi amu bi hweme ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wo ye nhyira bidina ne odifo Samuel akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because
because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. So apomuden ho hia wa tie wei oti yaw ewo nipaduane baabia sɛ ye osisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan esi fom onan nimu no anase onan tu baabia da eye wo ya no one family clinic etu ne ho asi ho sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreat ene yade kwankora agye nipa aboso one family clinic the pain expert edia bibidro mfidie ayaresa kwan ahodo pii ene nhwehwemu a emu dɔ ebagiw nipadua na si ho de oyare da fie a nante ho aye ne den emfrɛ one family clinic ne emrɛ fie mehwɛ yade yentu nheda yemfa yade nhye frigim enti emane count ho ansa hwehwe akira kwan ewo Kumasi Patase Asenfosu Muzama Junction Hwefupra New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankesim Asumdwe Fie Fre 0248 331 One Family Clinic Ebusuane nyina yaresabia Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hian yipa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Habakkuk chapter 2 verse 2 Swadehu Liberty Conference February edition weighing in Yakasan food for thought for Nina or mine Yaw Eduwachi on Yamiakoa or Tony Sadia from February on Yamini Mabeshi Liberty Conference a Yaminida 10th February and Opano Sia Pepe or Jubilee Park now Yamiba Sanu on a Wodim Jumedi Atom to 4 Beton Ama Osro Sunny Abefia Sasiano Minister Kwame Chedu Resident Worshipper Minister SK Frimpong Yamami Mebeloch Wobet Suchum Aweka Kwanso No Nyankopon Enam ni Boini Omayini ya Wadubuaches Apaya Hufedie Any Wachie Amenyamema Medrafo Utifie Yadi February Liberty Conference Prebi Na Opom Tutupia Opona Tabemua Wotukum Yenyankopon Betsuesia Nobeka Chow Sexro and Swati Oh glory Allah Sani wa hunsiesie yade bia ehiama wo abribia twabo ase a wobekọ anase dwumedie bia ase a wobekọ no many pan show na wo munsencho mani show bi esa ne mapa wo de asiese wo hunti na de make nyina no wobenya no Sarako boutique
na ni made bia e fele de na yakono wo eniema ne boda fom se ya tap se yenta de e ma ne mema de enkwada de afempa boa ahofade be na wo pe Madi ahodo watches mesro wo peche anasa wo pecho ka biara be mo ho sesi ani mo ma no pesi ahodo me kana mejade e ma che papa bi se ye shesi awode be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo sesi biara wo hwehwe efi wuti so e ko pem obara no Sarakoba boutique here e wo Kumasi Hotel enche mo wo pe Sheffield station ni hwe ni mo wo ye wo bi the mouth ye ni ama no ye credit free take memo e bi free UK Dubai Germany any Miami e keka ho Sarakoba boutique na enjoy papa pe Okay. Yako akoyanim yamahwefo ne atiefo nyina akoaba eba dia santima agiatum de Ghana man agiatum medika ka cho se obi ka kira santima ye obi kira santima e wo sa adwuma we die so ye yo tetetu ba fo ye boye ntabam ye nam soro ye sai enam fom we ne Sompa Asem Mpe Nipa no yenko simadu so na ye ne odifo Samuel akwankyeragya akwankyere papa enko twetwem komo emra se na ye to adwuma die ne so odifo memo akwa aba bibia boko de kama pa odifo pepi no se o si show political no efe ema nyamedwuma yakono nyamedwuma yakono pa ye fa se dama bona okay bona on so ya membra no on so ya ba me ma akram TV so ni mesiri David na fo se de osisi we de se obi a she dem su de a kira opamba takali na bere wo me nsosa me kan obi hu me wetim pam ne nsa bone nan afi yi se odi fra ara na to kwa no otwu so a ebe fata said you sit me said that ko ana me pese be chiri na flash ana me pese be chiri flash odifo ja kokko na so ofo so ja kokko na so 2 million ya juma code no they say amanfo bu fa so code no ho rough no fo so onum se code na ama na nkamenim se sunsum eye adwuma sa okay nam se tumi no so se bia se wa nya no code amano a obre ti se code no na ama amanfo hawo no mama ne a na wo ya na enye yie no o se first na adwuma no bitimi ba wo twe antwe wo hu ma bia amfamfa akwankyere bia wo ho bia wa ya awie enso se na nya saade no na e code keke enti code ni ba ya na di fosu me se wo konanti ba bia na anya yie a bramanhia ahembobo ano Ejaba family house se code no ama amanfo ani agye abroso se yale a ebubu ogu ho yale a wako hospital a enko eye code ni keke ni de gu hanki ni mu a white hanki no wakoda so no wakoda so fosu ukoda so a de ha woni nyina ebetwa kire se TV se ehwe TV a ni nyina be yi a kire wo na yi kire wa nso a na efiri wo so hwe obi si wo peso otu kwan eye code ni keke wakwa mbezi ahodo bi okwa na refisu no sister bi wose ne ba ne wakwa 3 times ni nyina refisu no etu oti ye nka no ene obae ofoso se ye de visarama no America wose oduru an ye de visarama no question ba ko pese ni obisa no de visarama no ofoso wo mu o ma wie school o mu nya adwuma nya code na ma o mu nya adwuma ye no enya agoro wo mu a sunsum no mbeda se code ni keke ye twere wo kokoda so na afiri wo so ofoso obi awo wo pemo afiri obi ho wonya code ni keke se wo twere wo kan ya na odiba ofoso se be ma bi no oba bi abre oba no fa ne nya hwe biem code ni keke atwe no aba oba bi ni be ma bi abre wo se won pele ni mu ahwe code ni keke atwe no wo bi ba so odene pa so odin wo ka bibi a wontie wo no wi ko ke twese eniema basabasa da bia wo dem maame ne papa no omu hunu ni omu nya omu hu sese biem code do betia afiri nani so code ni keke atia afiri nani so wo bi ese
ni nipa bi wo mo ntene nka ba bia wo bia wo ma pe chese wi ahene no mo nko e code ni keke atwe na manaba akola bi wo school o se opie telemansi wo mu hu no obi anum se o mu ko ba bi wo su ayese we su obe pie mu wo manhia ahembobo ano ma me ni be pie mu obai code ni keke atwe na manaba ofoso wo bi ye mane wo hunu so obi ye galamse wo hunu so code ni keke amma se boys na mo man so ne kono ngo ne kanya asem no adanse a omudie no o ko amsisa gold ni te se de egu fom o mo kwasisa ento ofoso obi pa wo wa ya ema code ni keke wo da hankin so manyem ofoso se ade na ekoso obi HIV code ni keke eye free no so obi hepatitis wose hospital o ko no wagi no kura fe na ye kese code ni keke free no so eto ofoso se de code ni ye ne o manhia ahembobo ano ejaba family house ni de esoso do too much eti de nani abere e kire nyam ya do agya kokko na so o se code maka kire se me 12 e bompa 3 years ena yankofo de code ni ma me eti saturday wo fi dadam ni nyina na me bo ho mpa ye efi se adwuma bi wo ha e ba etimi foko na wontimi hunu de onye code ni ba ye no me so obi kai ayera o hwehwe ne ba bia wo hunu o ba code ni keke ka na wo hunu ba bia ohun obi toni ayento wo hunu ne onye no ho kwotena wagye bank bosiama bosiana emene no code ni keke odi akoduba akofa nyoma ba enema ne samo code ni keke amase se yetu agu ne nema so ayeto ofoso se obi abia adwuma pa wode ne dwetire nyina abia adwuma se adwuma ne enko na aba ama wo hunu ne onye no code ni keke se nipa agu no so enti ofoso wo ma omoya mane no obi ohun wo tokoko wo se ka afi bia wo bo no enye asem ketwa code ni keke ofoso amma se no sa aka ni nyina se atu atwa se de obeye bia kwaso kama ofoso se no de nani abere ni hia no e kuma se manhia ahembobo ana jaba family house se de code ni ye na no odi too much eti no e kyena yame ya adom akokɔ de koja kokɔ na so eti de nani abere wo mra se e kyena yame ya adom a woduru ho a wo de me se wo ba to wo white tank ba ko kan ho na fabra se wo pe bibia firi obi wo nipa no wa abro kyere kura na pe bibia firi no wo bu kwasea na pe bibia firi no ha wo de e fa ne dinin bra ne e fa ngu code no ne e fa ne code no nhyase na kwada so ne fa ade ofoso nti obi a nani abere bia fa number ba bia wo bia la wo hwe firi bia ofoso wo bi na otuanamon wase wo mu obi anhu ba bia wo hye na busuafo apena wo mu hu ba bia wo hye code ni keke atwanaba ofoso wo bi si moja etunu pa moja etunu code no ama moja ni nyina atwa obi si ne menses no emaye na chese obia oka obia so otwabra enso ontwabra code ni keke okoda so menses ne eba no ofoso ade a code ni ye na manhia ahembobo ano no kwasem ano odin o se da bia me ka se enipa bia se de phone we no code da so na me am de code ato so a wa me code na ntimi fa nya hwe no sa de nipa so code da so abusia so code da abusia bia so kro bia code da so on eti se wo hunu kro no code na se wo abusia no code no amia ebe ye den se wo aka se abusia na afiri mu ubetuma pie bibi ti sa asona aduana ele bretu da bia me ka sa asem we se ensanton no asonafo ma ho ofepa so awale ade awale no omunya na asonafo ma so ye adwuma nya yie na foso unim de ntira o se code ni da omo so na asona on se enton ni nyina so asona na sika wo mu pa egusunsum mo se want me me code na e de nsa bako akwafa wo de na on se obi wo ho a ni maame akoba abi enti abia omu de ni nyina so ho maame bi wo krofrom da bia meka wo ba na ne ma pictures nyina ekura no enti oba ye no ma bie sa code ni nyina ama no enti sandi pa no ne nam na wono nko ba bi na se wo tie o so munya o masem o maame akobie wo maame abie ni code ama no wono wo so no obeka kire se wono won ko ba bia so ne niema ye yie be o maame abie ni de ama no na wo a wodi na chi no wo de no agye ago nti wo beka se sa madam fo won ko ba bia me ne nam so nya ne kwa no wo ko ne mo de tena ho ne be ye nkunanhye eti bramanhye ahembobo na jaba family house ne be bie code no ye fa number ne tudwa 0246 66 71
17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 First year woman share him bobo na Jaba family house. Chere nyame ya adom akokɔ de ko na beto. Na no se bosumi bia wo kodo eda so. Okay. Na afi bia wo kodo eda so. Na watwe bia wo kodo eda so. Enti se ya wura February mu. Enti wo bebia wo February code nya sa. On se bosumi wo a wo bi simi si bosu ye si bosumi wo em de. Eniema nkɔ yie kura. Ama metate sa. So eniema nkɔ yie kura. Nya eniema na nkɔ yie code no na wa mie. Enti February esimu bebia February code no ne bie na watwe besim de ka ho na bie na watwe besim de ka ho na afia esimu na bie ne de ka ho na ba de what asem na say wadafo ene odifo Samuel akwankyerɛ papa ene twetwe nkomo no sɛ nyoma bekoyi ama opa de wadafo sunsum wiase pa de agye so odifo Samuel machia hen boboa no wadafo ye code na asem ne ye ka ho abusua ufirim code da so bosumi we code da so sana na watwe besim code da so entote wo ye dai onyoma nkoyi o nyoma nye kone kobie odifo tie se de code no de ofo ya dance e ba o Ofo wo mo na tie ne jamna na tie so mo be kasa se code na dance e amafo frefre mo tie mo de mbae no na me se omo me ba animu wa me no gina omo se odi na madam fio wa bro kire code no eye de masubu na me se yes se wa su wa china no hu no frɛ omo no ka kire no ofo adanse a code no ohun se me sheda bompa mfie miensa ene nyankopɔ de code no ma me na code no de ofo se code na ntimi amie wo nhira na se wo de opa ama wo de a na wo de ekowu se wo da yale mpa so na hospital no doctors na yo mafam de awie wakɔ semens na askore mampon o ma ye de ese o mo ye na wo ma ntimi de a na code na ntimi am wa wo de a wo no okay se semens fo na ebo adwuma wa askore mampon wo mo no de eye sunsum eye physical no wo mo na ye semens fo na me ji wo mo de yes okay Gamna bema mame mfa kakra nso odifo de no so se ne ye ka no ye mani pe wo wiase a ehwe mu na omutie ye ntiase se nyame bo wiase na de san ansa na de bechi enti wini a wo ho a ade bi e beto awie bia no ya na anadwe dade wo koma ka bo wa ye wie ka na bo anadwo na referee no na ade time keto bi ato so se be hian wa anadwo nti bibia wa anadwo enti mesrew se wuni ani na se wo te o se o hwan wa beti se metia woni se code ya wodi for bo ho mpae man nyame yi kire no 3 years yi wanya ho asotwe se empanyimfo se edom ani sade o sontakrache na de otobo abokotere no ho nyan se de ogina nche code no wakonya no aha baifo ne papa code no okonya ye no na nyi ono ana edena me ya na me de me ma ho ono ana edene kumbe ha no kire se wakonya baifo na no aduru ayeso anyi obi anu aduru enti wako transport mpa 3 years nyame de code ni ma no etimi baifo no papa kire se ne sunsum mu no code no a waka ho asem se de ato abrabo so no enye code papa o samu tie ni yi a enye se code papa bi ne ya de asemfo obobo dwaman obobo kro no obobo ntokwa me de wakotum ubeye se obawe nsa de dagatam ne ye de hu code na to so ne atum usi so because ye wo to wa no mahunu eno no odi for somewhere trans ya no wabom pe nyame de sa code no ni bie na che no enti wo no de ato so osunsum a ya atum no wo bebre papa na umie ya obewuram hwa na ekọ ne dem no omie puna obewuram anti bisra code no de ato so odi for ka say we said code ato so ya aso na we aduana we niema nyina wo ka no nyese code no de ato so said ye o na eya anka woton ye nkrentoy enye ana nyame ye che odi fo nti oba no wabie no de papa no ato so na ekwa no na bie
na ye kama na ya na binim so e terms we use na amafo no oh normal o nsa te no ya ukura mu a wo de ato nsem normal moa saa ne nyame bo endi mi pese nipa nyina te asese ye bu nipadua na bibi be ka ho na ye wo ne nka ho a asem na ye beto ye wo ne nka ho a na wo fomfa nko school enkwa level 2 university level no a ye ka ho asem no se wasa be de ato awofo so o be 34 ko 40 ye da so twaduane si wo udu ese kwasi kwayo waduane na si wo no ya afa enhye ni si wo ne ye to prum di na di nhye na si wo no na wo da adan wuti wo no baba ko ma mi atwa aye ne ntoa mienu kama atena ho adie no o ma be de won sa kire kitchen ama nwansa akwadi bi ansa na akwadi na wo se wo da adan wuti ho ya mesere enti mesraw Bible ne se ka abofo wo mna ntibirim hwe se wan hwe yi am bi okodu ntam e wa Ajaba family house odi for Samuel ho na wunyini na akwanya 60 years e ko 70 na we se be ye abebi be wu ana so sa be we wu tie bi na wanya 70 apa abena wu na eso wo 70 no awade be na akwawale wo be ma na adwuma be na eyo wo katrema no die na edie wa ankasa sese ho ye de bode betem ti wa wo kasini obe me efiribom kuma na atwa akoto ni fanyina mfimfi wo za bebi be wu ana eso ntimi srawo sa be no enye sa be we no wo de ere ntimi so me ne wo di a enkodi for Samuel se nko no wabo ne brawi nanso wanhwe ye no amaga na ani yi a wanhwe ohwe na damfo be cheniska ntimi srawo wo se na asem nyina ne se ono mpa obi bia wo ye mesi wo ye driver wo ye bibia wo kwawale omfa ho bra no ho no nkyerɛ sa wade we akɔ enye akwantu awutu enye atade we ene wo kra nko wo de kopa busia wunya we ya ade a sa wo me kasabre ntimi so se wo hwe na wutie ya odi for some Asem ba akopɛ wo se bra Ajaba family house na to handkerchief wife ene kra de wa ye ne tere wo se chef afewufrum wo bie na otwe de na bie bosumi de na obi afe ne de me ne wo kra nke me bie me ma ni me kuru de na nka wanya be 5 eni sesi wo bie bibia na nka me ne kwa na bie se de obetwa amakwam eden tintan etwa mujaboa abomidini aka ansem no we enkirim ne hwe we ade asa obi yakasa me de me ne wa hwe odifo wo hini bi de adanse bi ba ye boni di na nye yie oni di ne so se akwa ministers ahemfo na MPs na omudi ne ba obo enye yie na wonu mama keka aka ho no nanso ye de yemu obi adini kwa ye kire wo se Ajaba family house adanse ye koso ne niema ya ye koso da bia me ka kwa ne de wo se damu amadamu nyina no na ye de me ko anadwo na pia na so wo se asem nya na asem kwa no okopa obi asum ti obenya 40 years or the 30 adam okay entimeso ye the number ni to dwa fa 0246 66 71 0246 66 71 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo a Ajaba family house ona nyameja kokko no aso tumi ni yadwuma okay ni atenase ni apon 3 ena efridwada ekoti memen se da no kwere ka ho so sa de butu obo mpae ka mu a waya ade amamu na chi se enye yie okay omro ebre na ye be fam sima mienu bi so ngo fosho na de me kan no mama adanse bi e ba me wa enam so ekọ odifo sama odu me bi omokra enkwa omo si chinchin aje se me na me lady omo e do omokọ ene kre ahun se de ye kan nyina nipa bi achinjifo na ye trawa ma sebe wo mo fu chinchin no e de abaje sa no mane ko obi kura bebu se na code na ne wan kasa tren wias never first no nye wade bi aka se bi e fe ni code ni enim ene no ma no enoma esesa no ana wias na ye ko na enoma esesa short ase me nwa ya na ye kan odifo kana semi me gidi ese makase me se ena buruchire
obia se ye de prayer be so obia nkwa nipa ba akofo nkwa be receive ze ko the person can say ya damfo no wabomodia chese baby obeko no na ho paper sem ayeden no de too many eno man ne brother ebegiraye mene de kodi for no gini din ne bibia ofo so obeje di se adamfo no ene onsi me fom ade na wo pe na bruchire Holland mem enye so easy say now no paper sem ne ade bebo ana bibisa de person ye ka ya papa yam de ne ba ho ya na sase a obi je finish em papa ya sase ni fisase o asase ho asema na ye kan eno na ya na ye kan fa ma sade bia wa prache bia na yemfa ma de aye kwa court issue ade no dia ni pa so de wo court eno kwa mpo de ne wotenete odifo wotenete wa oni mpefese ade ne ya wo dia oni pa cross ne sa na te de wo kokko wo jefu nsem eno kwa de ne etai kra braja ajaba free ai bra friend say ayen bobo ano odifo wo de bra wo ba enka wasem asem na de ba no de meka se bia ni kakra bi na kacha se ma de ekuta memeje obi ni mama mi oba ye ne ma nwo mo an wo fe afekura de twe ene de atonkura no so mama ne beka na sem fat wono akura se ono akura na ka edai ko mo de ma no eti misra wutu na mo wa bo mo de nko ba bi enya o ma ofie bo mo de ne kwaje code ni bi na ubehu ensankyere ne ewom adanse ne doso asem de bia meka maami e bo ne baduam e wa sori fie makasa oba bi bo ba bi sai ne menya akada because minimi de obi akwa aboa no oba animnyamfo asebo tu kwan oba ya bo ne duam ya besi ne aye kaka me se fa ne bra jaba fie I bobo ano odo traffic line das obi aso pe odi for Samuel na we ya kan abrochirefo ene omo ha nyina no obi a ye wi abo maso bu eti esrew bo mode kɔ hɔ baabi a wokɔ ye na anya ye na nkasa wokɔ baabi na anya ye nti etienti ya Oforisuo enya cheso no okay 0246 66 7117 0246 66 7117 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumasi menshia ahemboboa okay Jaba family house Oforisuo echena yame adoma akokɔ de ko na mete wo okay na otumu ni nyina be echena jakokɔ na so etidie nani abere echena yamboa ye twen bia amra yakra obi Oforisuo yakɔ imam sha waso chia okay ya geneso Derek Asante okay na mencha doctor ewura kwakuti okay na Osei otie mu na no mekɔ no ha no bodi okay mo borensam so na mse na nyame ye wo mo no I don't know. Anaka na odi ya musa Bible kakra okay ye denase sofu minimi de okwa no okay na ma cheba okay na bawro hene na skwa hene na tre de hene okay na o ayemfo ba o ye nche o mu tie mu nti on se o ye bibisa na sabe na me di fo akwasi buatin okay wo diasi new site wo nya me di fo ba bia wo bia me chia ba bia de she na me so no nya na dwuma no nya na dwuma Odivo Summer Prayer Council Center and I did the DSA no or for the Aquan Colada Susum Asem Mpe Yemfa enkoda Odivo Samuel na enyoma enkonkai de wa bananya transi kekede yakwaku yanim ene asemezi via ene klobra di yagovo ene asemezi o ene asemezi via yakwaku yanim de oba no enya transim weni Asem Mpe Nipa no de asantema ne Ghana fo nyina gyatum ewi asema nyina se eye ayise mapo menteme ho ase no na de beda Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye me ma pamfo ye bepe ne pomasibere na ye de amawo ma me wakwaba Obapa ma onini munye du ngani munye du menye sure se o kontokofia se na bekasa
adaba dai me hu sro zikasa ye o hote sai me pa cho me hu ye o odin de sai me pa cho ye frɛ me Akua Nantachiwa bebre na frɛ me Tewia Akua Nantachiwa kusombo dodo no afrɛ Tewia o firi he na ba ye me pa cho me free Asuofia Asaman ma me wakosam ne sen se yenko ne betumi aboa wa odi abedan yi me pa cho me ne be me bi na ate be ma ye friend say me pa cho me hu abrantie bi a ye friend Kwadwo Twumasi na menene bobela ohu me no na mi shakola afekwa na me school foforo na ode fami na wadi fie san ya wo na ususo yi me pa cho ohu me afe na me wie JSS foforo na wadi fie san enti na me wo be 20 years okay bacha na mo be 20 years no di hu me na ode pa asem to menim say oso na metena ana me say o person na metena de ya me wo ebusuafo gi se ko hu me busua ampa ode osia ye oyo obehu me busua ema menene tena ye nyinsen ba mu tinyinsen ba mu a me wuwie ye ode be ye me ho ade okay ai nto ode ye me ho ade ja ye te asetena kama bibia ni yentam afei ena ye tete ho no ma na eja obi che ye se o asase da baby enti menene mienu na ekoje asase me kora na mikotua ho ka o diskane she me nsem na mikotua ka na ye de ma asase wura no enti ye titima ye boye bela eja ye iska bi o de be man bia eja minim se ebi ni ho enti no ma je ne kakara nim se ebi ni ho enti de o de be man bia me ni so no ma je enti we na bla ni mu ye guso aye boye bela ye si fie na wie na asase ye no so ye si fie o ka she me se shana me mabusuafo bi anti se ye si fie ono so abusuafo bi anti se ono susu si fie na me see you mate enti ofiri adwuma bai na obeka che me se makwa akochire no na me se akochire edie o se makochire ne dan no na me se hwan na akochire ne dan o si minua no na me se me de me fa ho efi se me no na ebobla o na se ye wo abusuafo nti me so mabusuafo mo bi anti ti so abo onua amane ye dia me de me fa ho enti ye tete wono mo sa ye wie fie no afa ye wie fie na be me pese me ko fie ho ya boso ye bibia afa be me ya start bisa enchanse obisa enseleva na me se na be ma na oyerete de obisa enchanse na enseleva de wo de ye de chance na enseleva de ona oyerete wo de enchanse na enseleva ye de intimenti ase wo si fie na wie de ya bla be fa me ne yenko na ba bi so ana ye hide and so na kitchen ni ho nsi oto amitim ewie obo amitim ma wo foforo soso ma me na na mbehwem oye aduane kora belewa na osi ewiem enti wo wie fie no wo baaye kakra no befa ane ama ba ko na de ko abefa mienu na de ko ti we na ma me ye na o se Kwadwo se wo wie fie ne dia na ye befa ye ne yenko tinamai o se ma me ba befa wo afa ye hwe nanim on pese oba befa ya ko fie ho eno kura na obefa makofie oye ntokwa na chese osiwie no dika kotena hoja ho me pa cha odika kotena hoja me na se ka munam mienu suma kemia na ade na wanfa wanko beginning no na de me pa cha minimu de okay enti ye wie sa no afei me ma infami kofie on pese ode mbeko on fami kofie on pese ode mebeko nti ye kofie okura ye ntokwa se na ni nua panyi aka ache ni se si esi fie ni wi a sha na wa fa me ma nkwa nkotine fie nim se wa ye dai menya hwe efie no so me ni mikuru na beresi ye bela na obi anka ho obi anyana bonko obi yo no akure na ka se e ma wabusuafo nte ono so ma na busuafo nte ne si den okofa ni nua bewuram ena de minti menchele enti ode ni mehwe se o ka kire ni nua ne se fon so ni nua ne ka kire mikunu se han se musi fie ni wi a wo yere kola ma ne metine fie ho o yere busuafo ma wo metine fie ho na me say fine mate eno so satan so na me phone akodi be ma no ho enti me fa phone no na me di tie nyom ti me di tie nyom me wie nyom ni si ye no na recording ne ba sa say ai wo ye si fie ni wi a twa na me busuafo a metinem
Shano your friend say me so abusuafo ama metinam. Am see you mate. Enti edidi ma na yakote na fie ho. Afei me se ni nua nanim kwansiri wa ba fie ho. Am say na unua ba fie ho no ma adenti na won kan kire me. Na ofiti ya no akofa unua ba beti na fie. Fine na nke nipa de aho kire wo ho. Huti me kire. Na ga wo ba fie ho no na eja me ni uni boni bia me si uni ma ye aduane ma wudi. Afei me hu de ye eche na ni nua no. Ni nua na yere. So asa beti na fie ho. Oba ye dan na ye ya ma omu se omu de mu no. Emu na oba no osoja. Ti me hu ya na me ka che me kunu se on dan ya omu dem. Me pa chan. Osa soja wum. Pa chan emu no osoja. Eja de hin bi. Gas ene ko pot nyina oso ni wum. Adai. Nti osoja no wo dan na me ka che me kunu se on ka san kire ni nua no. No on ka kire na yere ne se dan na oso mu jan de amoa. Efi se me ne nkwala na tifia. Ana nyame so aye adom ya ye japade kakale kina nko na odi jaba abetum ahye me ne ma na so abeshi ye japade ti won kasa nkire ni nua no na menim de oka kire ni nua no afa ni nua no sole akuti abo o sole atem didie be ma no odidi atem hwan odidi na tem me pa cha me ya odidi matem abla menye ne hwe odi matem basa ai atem didie ni bi ne sai a ka che me hu fin okunu nua no me pa cha ai me hu fin okunu nua no me pa chai okunu nua no me pa chai wose de yi me hu fin me ye kurasini me ya titi kwani ba ene ensamo de ekoba ne sa obo okunu amane me ka kire no so me kunu nka hwe fa nkire no na otani nua na chide ni nua odi watem bi a wo ho ana bi a okọ adwuma na odi watem me pa cho ebi wo ho a wo ho ebi so wo ho a woni ho bet oba na mbo na mane a won ka hwe fa na de wo ho no de oni ho kra de odi yifirim de wo ho no de na wukunu ka me pa cho won ka hwe fa nkire no o ka kire me say ni nua no hu de wa ye no wa ye me onya me hwe e bia sem we de mi wi ase ete o ka kire me say ni nua ne de onya me hwe enti no ni nua ne di matam kura na me kunu gira ho wo di matam enti ya tete wono mo saa na eja wo ye first one no odi matam na me kom ma me ho nti esi saa no o me pa acho na me san bai ti second one na o san me san bai still me ba fie no ade a chen ye me hwese ne bag bo na chi a wasan ba fie ho ukuru nua no me pa acho ai o ka she me busu afo se ni nua no ko so se no wo bo ano nko yi na o ti fie ho no enti me ko fie ho no na de chi me na me hwese ne bag bo na chi a wo ba odu fie ho ano bie pona ka gate ahwem se de obi ne na wa asem no ai kwa me despite mo kola omu wo mboja pade akro mu fentu wo mo wo ya fa ne sen ai wa ho ofa de obeba osuba de obekọ me de menfi no nti na me shed dwaye na me dware ai kwa siasem mu asem me de me bra na esi fie ojimi ona abekọ ojimi abekọ me pamon me bra na esi fie na mba betine me fie na me betine ma de ye oya na eya me de man kasa na edidi atem me hu fin me jimi ene atem didie de enya asem keto atiti kwani ba kurasini ene enya asem keto wodi matem ankasa wodi matem dipa wodi matem na nde ni nyina nkonko da nti o mepa acha me san ko ye na makonya si wodem na me se me ba be fa makonya ti me bo opurunim no na obi epuno no na aka hwi mu o emie me gina ho bo opuru mu san na o mie puno no na me bie puno no se me kwa ko fa makonya afa me fa akonya na wa so me mu no awo me ni nua no awo me e wodem honom afa wo me wie no san han ehodu me busen so obebo me na me se so de ne sa kam ya obedem ni nyina so na me kunu ho enti me anka anfa nkyere enti ukuru nua no so oboso sa me pa chai ohodu me se obebo me ukuru jira ho wanka hwe wanka bibia de obeka kire na se boy jai asem oti me ka kire na no wanka bibia anfa nkyere no anka hwe anfa nkyere ni nyina so de besie bia me kunu gina ho wanka hwe anfa nkyere ni nua no enti we na aja omoko ni nua no se de wanti fie ho biom enti metete wono ma na aja wo ye wo san ba wo be ma no kwasi ada wa nkwa asole me ne nkola ne ko ye tuba wo ye na me bef nti me bef na me fe ka che wo se wo we na wo se akola ba ko ya le nti ko akoshe no na mse na akola ya ri akwa akoshe na wo nyi ska nto ho no na be de me ne nkola ne wo ye me de didi
Osei ai ko baby akodi dwane ko firi eniyema efa be ye aduane and am say na bro no e betina ya betina so e nche ye die e fili ye die be dem akwa firi ade and e minti me ne sa enti oba ye no na aduane ni ho ono so onya akohuma bi anto me ho ti oba ye wanchi ame wo muna ti oba ye me na ne ba 7 years no yi ska ma akora ne say je koto milo eto kosua ne pa no ne fabela ne nyeti ti akora ne koto bai kran koto bai afi ogbo kosua ne wieye o hwehwe ni jene obisa me say jene no ewe na me say ma fa dia ye aduane am nyina edi ai ommo asem se na michiri no kwase asem ejimi se mo ho na osimi mu satan so no ahofoforo jene no ho no gina so de esimu osimi mu satan so ma ahofoforo nti me ko dem satan so me phone na no use na ne de ase nti me phone na no de adwuma ti me ko no ho de mo say o de so watch ukosua no uti anoma me miska na me nkoto aduane wa me miska no na wa wo foforo na aba na di sei me pa cho na fan say o be 4 months 3 months 4 months enti wa me miska nkwa nkoto aduane na me ya me wo me 2 cedis na me de koto pa no ene me bu nsuo no me ya me se nsuo si nchen me bu pa no na de abo nsuo me okay me bu pa no na me de abo nsuo oba wawo bosome enan sei na ese kodidie obeda nya no fuzuo 21st clinic sciatica expert orofo yeko 21st clinic na ikutu yade na se sa sciatica no de se wanfo ani anchirimu ewo 21st clinic de a ebe ka so eniti yeko 21st clinic na sciatica na isu sisi afi esirim ye na kokuma kosi ye na ase no yeko ne fa koda 21st clinic no tu ase emfa mayen 21st clinic se na nweme ka cho se yade biada wosa ewo na so ye ne sa yunti no abasobodi wagye no echiwotwunwi 15 branches Ghana member wa twapete se ontu yade ase emfama Ghana mafo laboratory ne scanning fidia hudo p 21st clinic kodo bfm na kumasia ehwa overseas ene wo alpha radio nchemu ha wo ase Cancer Quarters called Junction ubuhunu ho Accra Domi Market Sunyane Kranza Techman 21st clinic Sinyemini 0540311311 0540311311 miso drink no ebusu ebudwa so sa na 5G meza no na emema no kwadi dance say 5G meza no de ano dene powerful power free say ma uti jigina so che emema na ho ba bia mpese meka koron eno tisi enya miso ne 5G meza ni bia ebeboa yen eno ti no manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas okwa ubinya biato because supermarket abawa anomanyi post office wo ubinya biato mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University yakwa ibinya biato ewo abuakwa sa ena do ni chim ewo na Sachi Enterprise oni asafo abinchi VIP car park no na edi enhwani mu kwakuachi company limited wo poye mantemu kofodua yankoyi ubinya biato ewo 0243329414 yankoni ko probinto KF Kinju Enterprise opama ngwabro senim enom hotel opposite heya ubu KF Kinju Enterprise yankoyi mizo drink ibenya biato Sarakoba Unisex Fashion yanko na eniani yako yintare papa mama Sarakoba se wo hwe wa ho fe nyina da ayi oba bema de be na opade asiesi ohu a unya no Sarakoba Unisex Fashion bibia da wo pe bia no obetumi anya na de opena obenya no kra no wa hwe ye obegya ato no yi foforo enu ti na dodo no a efre Sarakoba boutique eniani efrise nyoma no efe ye pa woni nrom hotel no ene bo ho Sheffield station on no edi ehwe ni mu 0244 215 0244-797-215 Sarakoba Unisex Fashion Sarakoba Boutique and every no Abe Heba Clinic odofo yeko tanoso patrapa ni ekotu yade ase ama many one say yade enipa benya wo soso a na yade kroya the sickle cell doctor wo fra yade biada yemfie ni chirem na otu ase emfama fibroid no amiemfa sekan kokan ma amia be se oba na so ye na fibroid nko ade a obama unu na nane enani wi akoda beto frunim ama ho ato diabetes na hypertension ana say enemsa yade obetu ase na wodi amaw Dr. Sampa Dr. Asagro the sickle cell doctor Dr. Professor B and I make come for no ede amaw na nwumre 0243
0243345392 0243345392 Dr. Professor B no 3 Herbal Center or 3 Eco Capsules Coco Master or dia bedwa so yentu Coco na swate se de si poma to no ano de ne pa eturu bia na osisi yo ya sa Coco no na kozi bro ni friend pass no ye pa poma to odofo yenkotu ase nunum bi na nwoma nkonkan 3 Eco Capsules Coco Master na mekan for na dia ma kolinaka ba danie ba misi ye ba happy dank okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 yakwantu semina ye Express Group na obetui aboy enkonkwanche ni bia ho mane kojusi keni Express Group ye kwa brucha kosua de ye koye wala tu asaba hwe busuafo Express Group odofo ye kumase Accra Tema Islegon takwade sunyane tamale bibiani obehu Express Group ho Canada na ukwa na UK na Australia na hemfa broni krova he na ontumi emfa ukwa akofa nyoma aba Express Group na meka fo ade ama take it in visa assistance na ano dene se wo konsra hwe Express Group and I make comfort na media amount 0249000448 0249000448 Express Group and Afro Liberty Conference is here again. Liberty Conference as edrobiem na dura edru hono yakobompa ye ni anompa ye ni edimpa ye ne oman ne yadubu ache awru ye brem nyame ache na doma chede odofo utifie wo ye den yenko Jubilee Park no Saturday memeneda 10 February ho ena nyame be nyame na ne maso aye ne ma wabra ye kobompa ye odofo amanfo dodo no na edi adansuo so ye den yenkoi ne yakobompa ye e Jubilee Park odofo ye kwone yakobompa ye na nipa bi a afi ese nyankopon ede ma ye no otumi egem no de ma ye ne so ye nyame ma odofo anyumtofo omo be ma dwumadie wi ase ye dedede ne atumi asa ne nkonu abubu na papai no ye kwame jidu SK Frempon mebe ochire omo na nyame ama omo enwosra wo nwumtuo mu a omo ebedi dwumadie enim Liberty Conference odofo yekọ ne yenko hyankopon enim onyam wabere ne omahne yedubuache ekobompu nimpu ewo Jubilee Park 10 February na ye kanfo dwumadie wi ede ama Dr. KKB Herbal Center Dr. KKB Herbal Center the veins doctor enono stroke ana diabetes ana yade be o se bramiento chia dodo no a idiom dia ma no sese no Dr. Bramiento chia diabetes no aye ye kotwa wonan Dr. KKB Herbal Center say asupiti bia wo Ghana he bia no John Krata bra ono omkora beton chia se bosome miensa so no obetumi agina na se ananti prim amama hu se bibiduru kama pa ode nenanom ene de adoma chedie ma no kokko e brintuom ekotiti nuro no brani nyinada na wabenua ediama adasanom ama mene wanse ne yade dia Dr. KKB Herbal Center eno betumi atu yade na se amount tema committee 25 of Kenya say number 2 Techiman wo ho Accra Abuja